Nagalumzuzu, welcome to Diaza Brothers, another episode of Betrayal Mtanam. Wangona. Mfethu kamla mvusi mavusana aka Mavuthela. Kanti abanye bambiza ngo Dr. V. Kanti niyazi kodaba. As always. Hey hamba ngedwa namhlanje. Mfethu namhlanje ngihamba ngedwa nazi udaba iBetrayal. Ubafo akekho usathe shwi eCanada. Usathe shwi ngala eCanada kukhona izinto ezincane asoyilungisa. Kunecontent emile seyenza ngale eCanada. Uyayizwa leyo nto. Kodwa ke ngaphandle kokuthini bafethu ngila eJozi. Ngihamba noma sister lana. Uma sister kukhona ubafo ezize kuye. Ungazi ukuthi khona abafuna ukudingida bese nathi sibe khona sibeke amazwi ambalwa. Unfortunately ke ubafo akekho. Dokotela udokotela wama advice akekho. Zobahlaba ngomjovo wrong ke namhlanje. Akazi Nkosi yami. Kodwa ngaphandle kokuchitha isikhathi wathi sibangene size ukuthi my sister utheni ufuna ukuthi kwenzakaleni and uyimisele ukuthi ekugcineni ubafo naye kwenzakaleni. Because ukhala ngokuthi ngazi ukuthi umbetrayile akafeel grand ngalento ayenzile. Danko. Nakho ke my sister yeah sendaweni yesigameko siyabonga ukuthi ube khona yes nokuthi sithembe nokuthi indaba le ufuna ukuthi sibambisane mina nawe ngayo even though ubuthemba ukuthi ke sobe siphelele nalomunye ubhuti wami akekho ngijwayele ukusibona sibabili ne ngijwayele ukubona nobabili namhlanje nathi nje ngqo mfethu ngicela ukubuza nje before sihambe kakhulu njengoba uthi unakho ukusibona uyajabula ukuthi namhlanje nathi angisunderstand ke noma uzofuna sinose inkinga yakho noma mhlawumbe ubuzosibona nje wena kahle kahle deep down cha mina nginenkinga kwamele ilunge ngoba nginalo mfana lo ngithi ngithandana naye kodwa nje recently nje igama lakhe Uzamo kuhle so Uzamo okay qhubeka angazi ngoba uyazi ukuthi ngifila kanjani lo mfana lona sesithandana naye how long manje sisesikhathi nyana yazi sinesikhathi naye and bengitshela ukuthi sengithola umaqondana hayibo kanti akwamele kangathina sibe nabantu esibathandayo hawo I don't know kodwa nje ekuqaleni bekunesikhiye sakwakhe yabona uhlala khona la eJoburg okay emaflatini and nalo flat lelo watholelwa yimina enga-apply because yena bekumfana ongasebenza ngisho and then yabona ngimsiza ngama application uyasebenza nje utholelwe yimi umsebenzi nje izinto eziningi ama finances nje yazi ukuthi partner yabo ukuthanda nakuthi uyamthanda from the heart kodwa manje kunezinto engazitholi kahle and abantu bayakhuluma mos yini leyo ongayitholi kahle bathi kwenzakalani yazi yini besikhuluma ngefone isikhathi esiningi and bengimfile yabo ukuthi umuntu wakhe yakhona ukuzwa yazi lo muntu lo unami lo yeah but recently yabona semsezima ngimfonela vela bambe ifone athi abeka nje ama excuse into engekho yes and ithi ke ngitshele futhi amase yazi umfana mncanyala kunami okay hayi akuhle ngiyajabula so yazi sengicabanga ukuthi mhlambe yena sekazitshela ukuthi ubamba ijackpot la kimi mhlambe nje uba ngushuga mama or something for yena ngisho ngiyazi basibiza kanjani I don't know kodwa nje siyambuye ngimana ntaka mina yini lona nje maniqala ukuhlangana noZamo yini lo wayithanda ngaye ngoba usuthola ukuthi namhlanje ubetrayile lezinto he is so welcoming okay yonke into yakhe nje yabona iappearance mayekhuluma hayi man Nkosi yami nje yonke into yakhe right for me and then boom khona manje communication asakhuluma the way besikhuluma ngakhona so iqaleni lento yokuthi ngingase communicate the way ben communicate ngakhona yabo njengamanje njengoba uAugust so yazi seyina more than 3 months into yakhona ngitshela lokho yenzeka kanje lokho yenzakala yabona la azokhuluma khona yena futhi nakhona uvela please call uyazivele ngiyajumpa anyway ngoba uzofona vele kube ukuthi mhlawumbe uyashoda or something ufuna ukuthelela nama petrol hayibo lo mfana so kukhona mhlawumbe usuke wabona wena or uselokhuzwa ngabantu ukuthi ayi ngazi ukuthi sekukhona omunye umuntu kunentombazane khona naye ngeke ngambuza ngelinye lamalanga nginaye intombazane yafona la
maye fona ngiyambona ukuthi uyamazi umuntu wakho maka ngakhona angabi free. Akho comfortable akekho yes. Ngabona ukuthi there's something eshaya amanzi. So but ke kule phone yakhe ngeke ngawathatha amafoni namba leyo ntombazane leyo. Ngaphinda ngazikhuza ngathi hayibo sisikhuzeka. You can't ukuthi uyo attack intombazana engazi nix. Yes, yona hayi akusiyo eshela umfana ohambile oshela wayela azi ukuthi unomuntu asandana naye. Kwamela ngianswer. Kwamela ngitshela ukuthi kahle hle kwenzakalana. So makwenzeka mhlawumbe ke masekansara akutshela iqiniso ukuthi ake mfethu lento oyisolayo vele iyona mina kahle sengimove on into kanjalo kuzoba kanjani Nkosi yami nje usubala into engaka umenzele zona uthi the reason ahlala la emaflatini Jozi ingoba umsizile uapply ukuthi ehlale uthi benga uzobe ungiphoxile ngeke kwamanje man ithi singafiki nalapho because akuyona ianswer mhlambe angasho ukuthi mhlambe khona kumbambile mhlambe personally kungabe ukuthi is between mina naye mhlambe Nkosi yami ingafiki lapho eyintweni eziwesi zokuthi mhlambe 3 months angithi awucabanga ukuthi hayi vele nje kwesibheke khona lapho thona ufuna ingafiki khona because angisho umachoti bekomela ngitshele ukuthi yazini hayi angisekho lapho sengiluze interest yeah angaveli nje ayenza adoji and stuff kanti makafuna imali o makafuna ini uyakhona ukukhuluma straight so angibo okay no nami ngiboni uqinisile mama athi simfonele umdonse umtshele ukuthi ezola colo ungivulela and then uzoconfirm nje inamba le ukuthi iyona yini ungayibizi ke ngoba bazoyithatha abanye bazobona ukuthi awu naliso ngale ndoda cela nje iconfirm ukuthi le iyo le ngaphezulu yeah ngasisu 01 lapho ngasifaka okay ibhedekile faith manje inhliziyo yami awazi ukuthi iresile kanjani ngiyabeka manje ukuthi ayiwanda ukuthi uzothini inga yakhe yeah ngizama ukwenza something la kwamele kusuke lo 01 ngifuna ukukhipha manje ngithi ngijwayele ukuphatha iPhone angijwayele le phone Samsung ngicela ungisiza na uphathe Samsung kanti mina ngiphethe Samsung isikhonyana kuwa mfana umenzela izinto kodwa mina nginazo awunazinto lezito aka appreciate shame appreciate but nje kodwa nje deep down u ready yini unaso ne space sokuthi because phela kungenzeka noma yini ngenze kufanele ethi hayi uyaxolisa usakuthanda ngenze kufanele ethi hayi kahle yena akasekho la uyabona ispace sothando naso shem I don't wanna lie ngithi space sokuphoxeka hayi sothando ukuthi sikhona lesokuphoxeka angitshele nje my age ngizomthatha umuntu hayi angalingi hayi ispace le angayicabanga leyo ngicela sikhulume naye umtshele ukuthi ula ngaphandle ayibanda sizoyibamba na ole yami eyambe Zamo kunjani Ngiyaphila kunjani Ngiyaphila ngila ngaphandle ngudeli Bani Ngudeli ngikufona ngefona ngayenza ngisho ifona namba yami usayibambi Ngifonela nje usungishanga woza sikhulume Wayengangitshela kusenesikhathi mase Yehla angisho khona ngaphakathi Iza Alright hayi ngiyeza ke manje first passing busy ke ngizohlala kancane ngizokuhlala isikhathi eside Hey mthwale inkinga enibhekene nazo Uthi nje ke ngiyayibona kodwa lento okhuluma ngayo ngiyayizwa nje la ifonini uthi nje ke uzohlala akanasikhathi leso sikhathi uhleli ngaphakathi ufudumele endaweni la fakwa yimkhona wena uyagodola ngizoli leso sikhathi manje kanti akukho impossible mhlawumbe ukuthi ulivale iflate mawuthi mhlawumbe kanjani or kuswashintsha ukwenza ngamshintshela yonke into angisho bengifuna ukuthi afile njengendoda yabo kubiza kuyena yonke into sengibizele ngam-applyela nje baya ukuthi u-apply because mina ngiyaqualify ngisho yena beyangaqualify by then njoba ngisho ukuthi ngihlangane naye angasebenzi yabo hayi ne ayi uthando emhlabeni umjona bathi uyanyisa hawu kodwa why unyisa kangaka pho wena mangathiwa umfana ubefuna ukushada bongavuma sekufuze kumothe emngakanani nange nange bafo
Ula manje bese. Sure, yaphila. Grand. Yeah, right. Yeah, fresh. Awumfethu. Ngani u-ready ukuthi uphuma wayibothi ukhathele ngathi uhleli kodwa u-ready nje. Manje wayo ngibiza phomba amakhamera manje. Njami ngicela nje ukuchazisa mfethu ayikho into embi, ayikho umama into asitshela yona embi. Besitshela nje ukuthi nina how long nithandana nanokuthi ukuthanda kangakanani nanokuthi uyimisele ngawe. U-ready lo muntu lo. Already wenza manje. Uyamona ukuthi uthe Kuyabanda phela obvious uphuma kujesi kuyabanda kithi kuyabanda. manje ibheki Ibheki bekaphuma already. Awu athe kuba. Mana ngicela sikhuluma mfethu into ongibiza la yona mfethu yabo. Cause nami yabo njengoba usho ngiyaphuthuma vele uqinisile ngiyaphuthuma. Oh khona lephuthuma khona vele baba. Yeah. Oh okay. No. Uyaphi ngoba hayibo. No. Sithi isikhathi singabonani. Awusabambi namafoni wami kodwa le ongayazi uvela wayibamba same time. No mfethu njengoba ngikutshela nje ngibhiza kwesikhathi samafoni nje eish. No, mfowethu vele hlala udabeni la ne umama la usibhalelile wasibiza ukuthi cela size la ufuna simxhumanise nawe because sekunesikhathi engakutholi phone njengoba echaza nje ukuthi awubambi phone yakhe manje aka understand ukuthi yini eyenza lokho because wagcina ni right izinto eziningi uyasho ukuthi ukusizile nani so aka understand kodwa ngicela ukuthi nje mama ukhuluma uyibuzele whatever ofuna ukuyibuza ngayo ukuthi kwenza kanti why you song ignore isikhathi eside kanje angisakutholi mina manje awusakhona ukungena iaccess yokungena ngaphakathi endlini sime ngaphandle kumanje sime la ufuna ukwazi ukuthi why sime la why ngingasakhona ukungena So njengoba ngisho ngesikhathi anginaso ngomuntu ohlezi abhizi. Nano nje bongifonela nje ngibhizi ngiyahamba mfethu. Usamthanda yini umama bafo because uyabona ngisho kuthiwa ubhizi kangakanani kodwa umuntu omthandayo uyasenza leso sikhathi esincane nanokuthi nje especially uke wakusiza ngento eziningi angifuni ukumention ukuthi in because angitshelanga ukuthi yabo but uyasho ukuthi nje iflat le lahlala kile ithi ngitshele ke yimina ngama-applyela ukuthi alithole indawo le because bengithi siyakha ngisho mina naye but mase ngi-ignore so u-raise ama-question marks angisazi ngabe kwenzakalani mfethu ufuna nje ukwazi lokho mama sinaye ekhululekazi ukuthi ume kuphi nawe kunomuntu la ngaphakathi manje mana ke yonke into nje noyenza uzongibalela ngoba uqala ubala uthi flat in yabo uhamba utshela abantu manje sime ngaphandle ngicela namakhamera angazi kwenzakalani yabo sime ngaphandle samthanda yini mama ngisa right yena ngokubona kwakho ubona kanjani emdala kumele ngabe uyayibonela ukuthi angiboni lutho mina ngibona ignorance nje phela angiboni ufuna ukuzokwazi ingakho ezile la ufuna ukuzokwazi ezwe ngawo usangifuna kwenzakalani empilweni yakho yabona mfethu le answer lombuzo lobuzayo ianswer mele uyitholele wena ukuthi why ngingasakhona ukucommunicate nawe mina mfethu kahle yabona enye into yabo ngisho ukuthi bengikuthanda mfethu cause umuntu oright yabo unothando inini yabo kodwa manje lento yethu mina nawe lento yethu mina nawe mfethu angeke iziye phambili cause yabona uyabona ukhulile mfethu asilingana hawu lokho bafu kubona nini uthi ukhulile ukubone manje ngoba usohlala la eflatini mhlawumbe wakubona nisaqala vele nje nisayiqala lento yini ukuthi hayi ngahlahle usesekhulile ngizosheshe ngimiyeke from siqala nje uyazi naye shifta kancane bheka uyangipusha manje sikhulume nje kahle uyazi naye from siqala nje ukuthi kahle mina naye mfethu kahle besingajoli leso yasinakhi yabo angazi ngathini but kodwa nje besingajoli asikaze sajola misina nawe but mina nawe ngazi ukuthi nje ngazi ngayibeka kanjani friend with benefit siyasizana izinto ezikanjalo leyo ukuthi siyajola ngiqala manje so wena ubumguy service yena bese wenza izinto kanjalo mfethu siyasizana but kodwa waye ungamtshelanga kahle maniqala ukuthi ayazi lento ezifuna siyiphushe kanje because yena bayitshela ukuthi niyajola sonke lesikhathi asikaze sakhipha igama lokuthi mina naye siyajola uyangimangaza amesho kanje ukhona umuntu ojola naye yona mina angathi ujola naye akusinto engahambe ngiveza phambi amakhamera mfethu but okusalayo ngiyajola mina yabo yena awuzange washo kanjalo mina mawuzakimi washo ukuthi Deli ngiyakuthanda awuzange ukuthi ngoba ukhulile kusho ukuthi kuzoba nama boundaries mina ngifriend with benefits akusise senifunayo mina no mfethu sayikhuluma lento ithi mina nasijoli senzani nayikhuluma mama sengikhuluma kabi manje ngithi friend with benefits ihlala kabuhlungu but into kanjalo vele asikaze ukuthi siyajola lapho kungenzeka ukuthi mhlawumbe wena nanivumelene nobafu ukuthi hayi anijoli mhlawumbe kwahamba kwami wadevelop ama feelings angikhumbuli mina uyisho specifically ebusweni bami ungitshela ukuthi wena awungithandi ngake ngakhuluma nayo ngathi mina ngicela sithandane mina nawe nje sibe serious nge relationship kanti besenzani mase intombazane lomfana senzani nakho
iyona friend with benefit leyo ukuthi manje ihlala kabuhlungu wasuyikhipha asijule just yasizana communication ukuncedisana yezabantu so umana manje bafo le friend benefit benzoyenza kuze kube nini khona lebozomtshela khona so grand manje in or mhlawumbe buzoshare kanjani mawukhuluma ukuthi wena mfethu yabo enye into akumele uzoyikhuluma umuntu kumele ayibonele mfethu ukuthi hayi akusesikho bese uyayishiftela ngendlela yakho ungazi utshelwe mfethu ukutshela ubuhlungu inkinga ukuthi uba usisi usebuka ukuthi like yabo asikisi ukumention ukuthi izinto ukuthi uyabala ukuthi wenzele but usebuka lezo zinto lezo ukuthi ukutholela indawo wak-applyela because bunga qualify ukuthi u-apply fair uyasiphushela ngendlela usiphushela ngayo iyasebenza kungimanje but kodwa ube nesandla ukuthi impilo yakhe ishintshe la ikhona until ube la ukhona manje so ingakho mhlawumbe alokho engathi kunamathela ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani because ufila ngathi uinvestile kuwena baba ngiyamzonda yo yazini lo mfana lo yazi ukuthi bese ngithi bantwana bami bayazi ngaye uyazwisisa ukuthi isikhathi kusahamba kahle besikhuluma ngisho nange video call ngabatshela ngiqamba ama abantwana bami the way anginyanya ngakhona ubuyivumelelana into efana nale ubukhulumelana nabantwana bami Kuright ukuthi ngibaza abantwana just communication ayisho hlala egoli sonke South Africa sonke singasizana ngendlela eziningi not ukuthi siyajola nazi ingane ayi mawislima and futhi isikhathi yabo mina bafethu njengoba ngishithi ngijahile mina ngiyahamba manje isikhathi sami siyaphela bafethu so out kusisi indaba yakho nosisi ayisi ngi out mfethu yabo njengoba ngishilo njengoba ngisho asijoli ngoba ngishifta ngiignore ngishiftile kuyi ayisekho into ezohlanganisa mina naye nesikhathi siyangishaya bafethu okay iphatha kanjani deni wayisho kuye bese ushaya isikhathi sefuna ukuhamba mfethu ngeke ngize ngemphoxe kodwa nje I'm so disappointed ngoba bengitshela ukuthi siyakha la bengizitshela ukuthi siyakha ukhethi kukhona lapho amagama onawo before uhambe bafasikise ukubizela amakhamera nani but kukhona lapho ungakimshiya nakho before uhambe hayi ngamshiya nakho ukuthi nje akancenge noma umuntu oright yabo unenhliziyo enhle uyabo uzomthola umuntu akazokhona ukuphilisana naye the real life yabo akazomthanda wena uzomjwayela ncengana no sengiyahamba ayibhaya sana lungile yo hayi sis asikisi ne akusho ukuthi ngidliwe ngitshela but njengoba bekade ngishilo nami masikhuluma eqaleni ukuthi bengifisa ukuthi vele ube naso space sokuthi kungenzeka noma yini in yes akusinto leyo elula into ongayivale nje uyamukele kalula kanjani but because sesidile nabantu abaningi kule show ngezinto ezifana nalezi so ngiyazi ukuthi vele ngiyazi hleze kuphetha kanjani yabo but ngaphandle kokuthini ngicabanga ukuthi uzohamba ekhaya uhlala nengane zakho nibe right kubeke nempilo and yeah uyeka abafana qinisele impela ke lapho hayi akunankinga mfethu akunankinga yezilonke sengilazi iqiniso because egcineni angeke umshintshe umuntu ukuthi akuthanda ngenkani yana njengoba esho ukuthi kwasekuqaleni vele wayevele shuthi ngoba shuthi wayesebonile ukuthi hayi na into engiyifunayo unegolide lo muntu elikanje kumele ngithole lona ngenhlahla ke yakhe ngebhadi lakho wayithola lento ade ifuna uhlale eflatini manje mnandi ungena ngekhadi la hayi ya yo ngaze ngayislima mina self ne hayi sanandaba ngoba semhlabeni la semhlabeni uyahlaba uyahlaba no anginake my sister ngicela ukuthi nje ungene lapha emotweni ngiyabanda ngizokathenda manje sikande zenzeka bafethu egoli lagoba amadoda namhlanje ligobe wesifazane gobe uphuka amathambo phukile nyawo nayo ngikhuluma nawe wele umgwaqo ubambe iqolo akaze usenzeni ngase mbambene ngawi inkosi yabi angihleke bafethu kuphaseka kabi ukuhleka kuthiwa khona inyembezi zenjabulo khona inyembezi zali nami ke ukuhleka kokuphatheka kabi hayithi ngiyahleka angihleki base ke ayike into singayenza my brother uthi yena wayevele kwasekuqaleni wayevele ngekho la shuthi kuyacaca ukuthi kunento ayibonile kuyena usisi and lento seyitholile and useqhubeka nabanye abathanda yena akasazi ukuthi yena uzomthola namthandayo because bathi karma is a what karma is a bitch take me home ngaze ngithathe ukhama